Fuck all the problems, I would better like to do shots at a party. Znači, moja prva vožnja u Mitsubishi Eclipse. Izvinjavam se ako snimak nije dobar. Ali koristim moj stari telefon. Jer ovaj drugi mi treba za navigaciju. Zato što tu imam internet. Prvi put u kupeu sedim i prvi put vozim Mitsubishi Eclipse. I mnogo sam oduševljen kolima. Kako se čuje. A tek smo u četvrtoj. Znači 5 brzina. Pomerila se kamera, ali kao što vidite to izgleda ovako. Ne znam, srećan sam. Mnogo sam srećan, iako ima dosta da se radi na kolima. Tako da uživanje je na nivou. Nešto preveliki volan, moram reći. Dosta velik volan za ovako jedan mali sportski auto. Nisam ga platio 3000, izašlo me malo manje, 2800. Tu donekle 2850. Pun tank, znači gorivo do kraja je nekih 90 eura. Idemo polako ka Minhenu. Ovdje ćemo malo da usporimo, uprtal Bochum, tako je. So, I finally got to Bochum Hauptbahnhof. I'm in Bochum, so I'm waiting for the guy to come with the car so that I could, buy the car. Mitsubishi Eclipse D30. It's like 155,000 kilometers on the watch, on the hour, and the car looks amazing on the photos, but how it will look actually in person, that's what I'm interested in. So stay tuned, let's see it together, okay? So I just got a call from the guy. I was waiting like half an hour, and right now he told me he's coming. I should wait by McDonald's. So McDonald's is like here, you see it. So I'm waiting for him. Ooh, there he is. I can see him. Oh ja, da schaut geil aus. Viel besser als auf den Bildern. Ja, das war gut. Das ist, ich sag dir was. Geil. Sehr leichter. Leichter, ein bisschen weniger PS, aber Ein bisschen weniger PS. Da kommt die Drehmomente sind etwas anders als beim der Audi. dreht unglaublich hoch, ne? Ja, das ja. ist seine Stärke. Du kannst ihn so richtig so. Ich glaub dir. Ja. Das ist Sportwagen. Das ist Sportwagen. Aber riecht ein bisschen, hast du gerochen, ne? Also hier jetzt nicht, aber draußen, als wir gestanden haben. Riecht mehr als neues Auto, sagen wir so. Das ne? ist aber normal, ne? Das ist normal. Benziner, ja? Ja, du kommst natürlich aus Serbien, so wie ich auch. Die kennen die Autos nicht anders. Okay, so we just finished the papers. I bought the car. Yeah, the car is not new. There's some stuff I should repair and do, but hey, trust me, the car is. I have really nice base to start on. I am really happy about it. And I hope I will make this car really unique. That's my baby. Yeah. I'm on the road, open road, Mitsubishi Eclipse.
Here's the key. Yeah, I have to enjoy this road, you know, no pressure. You know what's funny? I already got photographed on the highway, so I saw the blitz, yeah, and I'm fucked. So that means I have to pay for that shit. So anyhow, I'm really happy. The car is there, everything okay. Yeah, let me show you. This is what I got. Yeah, Mitsubishi Eclipse. I'm really happy about it. Yeah, that's it. So everything is like toward me. I can see everything, no problems at all. Now you can see the mileage here. Yeah, a little bit less than 150,000 kilometers. Radio is in function. I mean, not the radio, but the CD player. Yeah. Air conditioning is functional. There are some stuff that I should take care of. Oh yeah, those are the some wheels that I got with this car together. 2,850 euros. I think it's awesome. The guy was really friendly. Thank you so much, Edward. I don't know what to say. I'm really happy about it. So let's hit the roll. We have like another 5 hours till Munich, and yeah, I'm going to make another stop because I'm really emotional right now. So short gear knob. I never had this actually, and it's a little bit strange, you know. I got used to on this normal big shifters, but yeah, the car is running pretty good, and yeah, so let me talk about it. Whoa. Woo-hoo. Yeah, baby. Oh my god, this sound, it's beautiful. 146 or 41 PS. Woo, can you hear that? It purrs.
friendly with the car, like Americans, you know. In America you can do whatever you want with the car, doesn't matter, you can change it. But here you have to ask permission for it. It doesn't matter if it's a small sticker or just a new light bulb, you have to ask for it. If it's not authentic, I mean straight from the manufacturer, then you have a problem. It is what it is, bro. Peace out. Veliki pozdrav ljudi, ovde vaš Doza realnosti. Da, već dugo želim da otvorim ovaj YouTube kanal na kojem ću raditi sve i svašta i pratit ćete me kroz neke trenutke mog života. Nadam se da će vam se svidjeti. Ja sam inače YouTuber odavno i evo u ovoj prvoj zvaničnoj epizodi želim da se predstavim. Znači, ja dolazim iz Srbije, Novog Sada, rodnog grada. Svašta sam preživeo u svom životu, o tome ću vam i pričati, to ćete i čuti. Bavio sam se rap muzikom jako dugo. I da, sada, evo, posle 20 godina živim tu gde živim, a živim preko. Ne, nisam baš nešto sretan i ne želim da se vratim, ali želim nekako da vam se predstavim i možda da vam pokažem koliko sam zanimljiv. Ovo što ste gledali malo pre je bila inače priča moje najveće ljubavi, a to je prvog filma iz Fast and Furious, Brzi i žestoki. Nadam se da se sećate prvog dela. Da, to je onaj zeleni auto koji ste videli u filmu. Mislim, nije to baš taj, ali taj model, to je ta priča, to je bila moja želja da imam taj auto i želim taj auto da završim i da ga poklonim svom sinu. Iako je on mali, znate, vreme jako brzo prolazi, a ja ga baš i nemam nešto mnogo, tako da nadam se da ćete sa mnom da prolazite jednu od mnogih avantura, ovo je baš jedna od tih avantura. U pitanju je moj auto, Mitsubishi Eclipse D30, kao što i naslov epizode glasi. Da, ovo je sam početak, ništa posebno. Ne znam zašto sam pričao na engleskom tu, stvarno ne znam zašto sam pričao na engleskom, ali ja ću se potruditi da prevedem to što sam rekao, ostalo ćete vi razumeti. Ima tu malo i nemačkog. Na autu je mnogo toga rađeno, nažalost on sada nije u voznom stanju, jer se mnogo toga desilo. Auto je u jednom trenutku bio, pa mogu tako da kažem, ukraden, nisam ga video 8 meseci, čućete i tu stranu priče. Moram da ga nosim na proveru da vidim da li mi fali i ako mi fale koji su to delovi. Zatim treba kontaktirati advokata i tako dalje. Iako sam ga već kontaktirao, moram ga ponovo kontaktirati da jednostavno kažem da fale neki delovi, da fali nešto na njemu, ako fali, a fali, video sam da fali. Tako da priča, da, ovog automobila, istorija mu je veoma jaka. Tako da ostanite uz mene, imajte strpljenja i da, pokušat ću da vam pokažem tu zanimljivu i tešku stranu mog života. Nadam se da ćete uživati i da, hvala vam puno svima onima koji su kliknuli na like, bacite subscribe, molim vas, jako mi je potreban subscribe i da, lajkovi neka pršte, neka lete, a sve ostalo ćemo zajedno, nadam se. Da ste mi živi i zdravi, hvala vam puno i vidimo se u sledećoj epizodi. Fuck all the problems, I would better like to do shots at a party.